Kimao kambani wa mavoko Daniel Ndweki no la similiswe niene ndima mulolongo watembela ndakani ondomwe na kiwoni kithakwanu lelo ni wa gossip kuthi phase 3 olawe kisioni cha mulolongo Ndweki enena na sioki ya mavono elesi ondo la similiswe niene ndya kutembela ndakani aiweto kune kilitawende ya kwekwa kumana alameko nisie na kiko kiu Jacob Waziri na movoa msie wa wode ya mulolongo sioki Mao Daniel Mutinda Ndweki vaumo thenyane wa iyo ni wikumbelilwa na evinda yomo ila wetwa isi ndambuka lelone wa gossip siku thi phase 3 vala wanda manete na atoi mambo boda na enenzi sokoni wa mulolongo amukulilie kuyatiani avamwe nake nikana kuona thino la mena uo ukonelelwa gossip siku thi phase 3 na ula wende na useovua ngusani siongaliko ya phase 3 kulani endele kuinspect lelo la county government ya Machakos siende na kusovia palana ke mambo boda methi no thiliku me na maandamano mome pangithitie na in the process ya bidi nikapikie kutembea na mo kulinga na wendi wa mo na Ndweki nekana veineka ukana undo na umwona atwaiwe vau indi andwana mana atumitwe ni mama neti nduthi ila mana atwaisye ndambuka lelo nusu gossip siku thi phase 3 ile natwatembea matope ni asu na ndio tutamino tembea matope ni asu katika sia mwisho nipo kiera ya mbingi wese yangi nimenda kwende duuthe kisioni chwindi nipo bikiyo kuni asimo area OCS na oka na matawanyisha ende amina kumatawanyisha mugo wasi wakiande no kisiocho kila ndo nakukulia hekalima mulolongo na kunima kula mulolongo na mahali pengine popote pale twithe twitotarand ilawu ya wende thalaminu wende na kwiki wathagu ya nwende na uthukumwa engineer ndatomo kati ondo peyate ani tepe metala talela yate yawa kana we kapikie kuthukumwa kila pikie makulia enenzima wodi asioke mulolongo kwithi wanaumisio nundu mamusaku ya mathukume na vata wake ni kutoa maonyungu nisio mo kula kwe serikali ya kaunti ya Masaku thingilila kana serikali ya kaunti ya Masaku ni amini onenge kandarasi contractor wosovya lelusu gossip siku thi phase 3 imundo na umwelo likilila na kuungamya weya ula wendewe eda lelu no amino nenga na contractor wane kana kwa contractor payundu county itono ikambiso tama lelusu na we moko ni ma contractor ono contractor no askate account ndo likilewe yake ndikila kipo yinu kukulia contractor ulo kusovya lelusu ndo tipu pepoka pala lelusu contractor yake kusoma na pay paye silika ni mungulia mara moja akapikie kutoa matingafu akapameki passable ndo anenji imeoteseka na ndiwe moja anenji imeteseka ona kuteseka kulande sekio munde kutembea vuna kutembea pamoja na mwene nthi ona kunena we say there nena tawewa ni meki nitembe ni kwithwa ni kana mwene nthi mena wo na lelo sinthuku ni akio kwitha na uyovo Ndweki ne waumya ukulyo kula kwindongo isi yake uteti na ili kuoneka kukita utongo wake ayaseketha ni mutongo yukwenda kivila kichake cha MCA kana kivila kingi ni anenge ndongo ilisa kuitwa ni enenzi siambo thukuma weya uo na ivinda ya uteti ya vika kila umwaka siwondo wikite ni enenzi baketha pia siasa sindini nenda kwa sia ula itheo sikite mimbi ukwenda kibila chako cha MCA kana kwenda kingi kana utekwenda baketha pe mundu usikite thini wa mwananji usu upikie kwitha akila mipaka nendo mutafya kana o misi silikali ithukume tunenge atongo ila asakwe mwana makapikie kuthukuma twithi wina humianisio tukapikie kuthukuma nundu nyeta ni MCA ni ndangweta pa ground na ni supportive to any leader ula kwete maendeleo thini wa kisioke cha mulolongo nundu thitu report ya Siuki ya Mauvo ya Kamba TV kuma phase 3 ila mulolongo sub county ya Mavoko ni tawanja Jacob Waziri.